Australia Bangladesh World Cup pura Bahrain ongma thangka puila Afghanistan Australia na har ko mon pore ka haine Australia rong India be har na kha mon pore ka Afghanistan haine Bangladesh na har ni pura World Cup Bahrain rohor kata te Afghanistan pura semi-final soketai dunia no pura phuno goi khaiban Afghanistan masa tongta Golbuddin nair pura bani acting no goi pura bujutan dunia no bujutan moitaman be kata Mohammad Rizwan jiban talent ban quality no pura tabu ka Afghanistan team no goi makha bakso borok sami ana kanna no sena no Bangladesh be Afghanistan match hota Golbuddin nair pura best actor hinja go tan bagi hinba bo a match pura sera character pura amazing pura acting khai kata thangna match jung Afghanistan Australian match pura mark ukna the man of the match maja pura best bowling khai okay taker bajutani kabang saruk na ja but je Afghanistan Bangladesh ni match acting khai kata pura Oscar winning pun acting Golbuddin ni bani acting basi Afghanistan pura pai thaka match almost abashi pura pai thangkata Golbuddin er bahai tongma klai rok thangman ta sungma bani acting no Rashid Khan no goi tam khanung tam at kam tam kha ka pun phan saya ta ba Golbuddin ni bani acting pura international level acting haisi Golbuddin ni jabna red string hinja kata emne ke normal babe khabna am string hinja haipano de Golbuddin ni bani je acting na was pura red string hinja kata ebo mthai Afghanistan pura best bowling Golbuddin ongmani reason kha je 7 wicket thangjak Bangladesh nongni 80 run ja afrota te Afghanistan ni coach Jonathan pura Afghanistan ni player na sahonota kisa suluke thoni ki Rashid Khan mona hanje tai keeping rahmal gurusbo nahan jagya omani gana sleeper botong tabo Golbuddin er botong tabo yang khelao nai heban coach tam sahan abra nahan ni bo bani a je ishara no buji thangata nogoi nai bobon ishara no buji no bo acting start khaibas bo klai thakata aro klai thakata doctor ok phanya jekon man yat tam kha um nai phanya kata kisi cha to tai tiu phaiga ka DL ongi thakata hain bagai DLS method tu iken ek over tanja khata Bangladesh ni bagoi tai hinke 2 run bo tanja khata tai ke pe suluk ke thoni ke tai sulu bang thakata tai match bo baksa borok samiana borong kus dehke saka tai Golbuddin er bor acting karin bahai khairu khata tai hinke pura dunia ni boro fans pura nugi fan ai tam kho borok tong bahai khai kalai thaka tamni bagi haim khaini pisungta boglai pura bokhoru je khoi mat no jibo mus muni khaka bahai ke hoi jagi mat tong jibo bokhorok yang phun gis mat no ji muni khabul bobo tai ke hain bagai nei kicha doctor ok phaiga bana nai kha ya thu tam kham thai rok nai ta konte no sulo ongi thaka ne kate over tanda khatai ek over tanda khatai diran tanda khatai hige no DLS method by nahi ken Afghanistan ro adan bi omes no pai thangta Afghanistan omes pai thane Golbuddin en boni bagoi borok pai almost hinmano tai bon abano goi na fan thang tai bon se ob khaina cheng lekha ta Austin bo red karmana nang bo hairo gnai omon par Afghanistan pai semi final so ke bulo match pai man jagon lekha jotan se pha cha bachai khar kata mar Golbuddin er abono no baro wana jai thaka bo kus kalai jak bo obosy ongjak ban so obosy ko bai ka khar khan wana jai thaka ta acting khai ta ki man dia jat ko mar ke khai kata bo Rashid Khan gana wana jai thakari gasata mongi thaka haitan bangi ongkhana hairogni wana jai thanga ta Golbuddin ni bani acting next level acting no gonya sang muitu mancha Mohammad Rizwan sam thaisan was togo kalayu togo hamna kalayu ta acting pura acting ka ta Mohammad Rizwan bona muitu man happen Afghanistan team pura history create khika Afghanistan team best dedication Afghanistan ni je coach kori Jonathan baje haisa Afghanistan ni jo to player bani a je decision pura mani lai choli ohai khai je ohai khai ka sarai heka nok ohai khai ka hain bagai ni bro match pai karai ba semi final lo soi kata match pai man ya gol ka jutan mokolan muk diklai pe nuk khna asuke emotional ong pai juto player no mokol muk diklai je Rashid Khan akon hoise joto no tai Afghanistan team deserve khai bro komya poi lakh bro naji New Zealand har common pura Australian har kon Bangladesh har ka proper deserve khai haise semi final match thongnai 27 tarikh go obrok bai South Africa rok bai ayang te kaisa phishing India bai obok lain England lain Azago India rock England hari pai yang Afghanistan South Africa hari pai pa anglom te ka smatong final India Afghanistan smatong nai te ka sang nugui ta khonok bai ka nuk tolo comment kai